Ki e tahi atu take I naia nei neke atu I te rua mano ngā tauira no ngā kura tuarua o Tūranganui-a-Kiwa I poro tū I te rā nei, I te mea hei tā rātau he nui rawa no te utu ki te hopu I te pahi ki te kura. Nā ngā tauira anō hoki te take nei I kōkiri atu ki te tāhuhu o te mātauranga. Ko te karanga a ngā tauira o Tūranganui-a-Kiwa. E takahi ana rātau I te huarahi, mai te takiwā o Kaiti ki te kura o Turanga Wahine. Neke atu I te 4 kiromita, arā te tawhiti o te haere mararo. He oe ko tō rātau whakahe ki te utu mo te haere marunga pahi. Ko tahi te tāra mō tētahi haringa ki te kura, te kau tāra hoki mō te wiki katoa. Nā reira ki ētahi whānau, pia whānga ngā tamaiti I roto I tērā whānau. Neke atu I te whetū rau ngā tauira o ngā kura tuarua o Turanga e noho ana ki Kaiti. The kids that are affected in this area are the poorest families in New Zealand. Their average income is only $18,000, and after they pay all the rent and the power and the rates and insurance and kai, there's not a lot to actually offer the kids to go to school. Nā whai anō I tupu ai te awanga-wanga o ētahi o ngā kōhine o Turanga Wahine, ki te toko maha o rātau hua kaori I te tai mai ki te kura. We want to give those kids that do want to come to school and they do want to learn, we want to give them the opportunity to come and do that. I raro I ngā tikanga te tāhuhu o te mātauranga, me neke atu I te 4.8 kiromita te tawhiti mai te kāinga o te tauira ki tōna kura, ki te kore me utu. We hope that the ministry will see that this is a special case. When they make rules, not all rules actually fit right across the country. Ko te tikanga I naenei kia tū he hui me te minita take mātauranga, arā hoki ko tō rātau mema pāremata ki te whakatakoto I ngā nawe, engari ki te kore o rātau hiahia e whakatinanatia. He hi koe tawhiti tonu kei te haere I tēnei hotoke. Irina Smith, Te Karere.